kakulop nga adlaw, ang mga kulop, nagbibiniling ako han akon dayaw kay nawawara. Ngan didahan mga barugtangan mga libro, may dako nakitaan nga usang surat nga nasaring ini nga surat nga nagdodonate ang mga Jesuits nga niyagiwan han rededication hini nga singbahan hin sacred stones nga may nakabutang didahin mga mga gamit han mga martir nga mga Jesuits didto ka Japan. Ngan kung atong kukulawan iton aton singbahan may traces iton mga Jesuita. Kung nakita ka mo hiton ISH dida hiton aton mga side altars pagpahinomdom ini nga nahinganhian mga Jesuita. Iton duduhang ang mga kamot nga ada iton butnga nga may da cross pagpahinomdom ini nga an mga Franciscano anay nga higihapon. Martir didto ha Japan. Diri ni makaurusa kaya ang pagtuo nga Katoliko didto ha Japan waray karawta. Ngan samtang din Pilipinas ginkarawat han mga Pilipino. Ngan nagpapahinumdum liwat ini nga kaparte hiton aton pagin Kristiano ngan pagin Katoliko iton pagin maupay nga magmarangno. Ngan iton maupay nga magmarangno nasiringan aton ebanghelyo andam pagunong han iya kinabuhi. Sanglit kung aton kukulawan ini nga sacred stone nga ginbutang didayton lamisa hit aton singbahan. Nagpapahinumdom hin mga dugo, hin mga Jesuita nga nagula han ira kinabuhi. Nga nagpapahinumdom liwat ini han pag-ula han kinabuhi han aton Ginoo. An aton Ginoo namatay dida krus. Ngan ini nga iya kamatayon pagpahinumdom ini nga andam an aton Ginoo paghalad han iya kinabuhi para ha aton. Ngan waray malabaw hini nga gugma, hini nga paghalad han iya kinabuhi para ha aton. Ngan iton pagin Kristiyano, iton pagin Katoliko, kaparti ini nga pagpasan iton cross. Dinadaan niya ginsaaran iton iton mga leader han komunidad gintatawag nga magmarangno. Magmarangno hin karnero. Iton problema ha Pilipinas, waray manaton karnero. Mamayada naton nga ni karnero, mga bag-o na inihiya. Pero iton makikita naton, siguro pwede kita sumiring, ano iton maupay nga magmarangno, hiton karabaw. Ano iton maupay nga magmarangno, hiton baboy. Permanente iton maupay nga magmarangno hiton karabaw magsasakripisyo iton iya oras. Hiton aga kukuhaon niya iton iya karabaw nga dadadon niya ngadto hiton lugar nga diin aadto hiya maninibsig. Ngan ti kaudto babalhinon niya sugad diyan nga mapaso babalhinon niya kay bangin mamatay. Ngan dadadun niya ngadtohin lunayan. Pagkakuab inangahaw, babalhinon niya, ikakadto niya hinusang lugar nga safe iton iya karabaw. Ngan kulawin naton magsasakripisyo iton usang magbarangtay hiton karabaw para hiton kaupayan hiton iya karabaw. Ngan amo man liwat ini para haaton nga tanan. Higita nga tanan, maupay nga magmarangno. Mga shepherd kita nga tanan. Ngan, nainunumdum nga ni ako hiton imahin, hiton maupay nga magmarangno, iton usang nga imahin nga nakadiha akon, iton makakaganak. Iton nanay, iton tatay. Iton nanay nga hiton tatay, diri, danay ning hangalimot hiton pagpapalit hiton mga bag-o nga mga bado. Kay
Uunahon iton pagpaeskwela iton ira mga anak. Uunahon iton panginahanglanon iton ira mga anak para anini maging maupay iton ira mga anak. Hingangalimtan iton pagpalit hinbag-o nga brief iton tatay. Kay ano? Kay karuyag niya iton iya anak maging maupay. Nagyayano hin sura nga asin or ano naman la iton mga kag-anak kay para mapaeskwela nira iton ira mga anak. Maupay nga magmarangno. Kay ano? Nagsasakripisyo han ira kalugaringon para han kaupayan han ira panon. Nagsasakripisyo para han kaupayan han ira mga anak. Usa nga imahin, usa nga tawo nga giwananon nga diri pwede mawara di dahiton hosho hiton giwan amo hi Monsignor Donato Gimbaw Libot. Ngan gimbutangan nga ni may niya dida estatwa ngan may danaton adlaw para iya. Pero may da mga panahon nga karuyag naton hingalimtan an hinabo dito balanhiga. Kay ano? Naging kapartihan rebellion. Diri ni sigurado. Waray naton pa mga ano ini. Pero diri may himo nga diri ano ini may kukonektar ni Monsignor Gimbaw Libot nga da han balanhiga massacre. Pero an usa nga angay naton hinumduman nga sigurado kita nga gintorture hi Monsignor Donato Gimbaw Libot han mga Amerikano. Nga imagine na naton, ini nga torture nga iya nakarawat, han iya kinabuhi. Diri ni ordinaryo nga pagkastigo ha iya, makuri nga kastigo. Sanglit, didahiton ano ni kinabuhi ni Monsignor Donato Gimbaw Libot, iya ginukyan, an pagin maupay nga magmarangno, nga diin iya kinarawat ang torture, kasakitan nga diri kunta ang ay karawaton hinusa nga ordinaryo nga Pilipino. Karuyag naton danay paraon ning alimtan ini nga realidad. Pero para haakon usay ini nga realidad nga angay naton hinumduman nga nagsakripisyo ni Monsignor Donato Gimbaw Libot para haaton nga tanan. Amo ini ang dikta haniya pagtuo, amon ang dikta, haniya pagkapalit. Sanglit, nagpapahinumdum ini ano, iton ungod nga maupay nga magmarangno, iton ungod nga nagmamangno, iton panon, diri ginuuna iton kalugaringon, iton kaupayan, iton mga tao. Nagsasakripisyo, diri para iton iya kalugaringon la, kundi kaupayan hiton iya panon. Didahan anini, didahan usang mahinumduman naton nga pulong ni Joseph Estrada nga walang kapamilya. Ano? Waray kuno kapamilya, pero waray niya ni kauki nga iya giniyakan. Pero maupay ini nga pulong. Ngan amo init na hinanabu danay hitaton mga leader. Iton una-una, iton kapamilya. Ginsasakripisyo, iton bungto, iton barangay, kay inuuna, iton iya kapamilya. Sanglit kulawin naton, hino iton mga contractors, kapamilya. Hinot na kapot iton mga proyekto, kapamilya. Ano? Ginsasakripisyo, iton komunidad. Diri lugod isasakripisyo, iton iya kalugaringon. Sanglit panigamnan ini naton, yan ang adlaw, nga kinahanglan maging modelo kita nga dahiton maupay nga magmarangno. Andam, magsakripisyo para iton iya panon.